Odlučila sam se za Polikliniku Bilić Vision jer sam dobila iznimno veliki broj pozitivnih povratnih informacija. Ja sam Nina, dolazim iz Rijeke, inače sam po struci stomatolog, vid mi je iznimno bitan u mojem svakodnevnom radu. Već dugi niz godina nosim i kontaktne meke leće i naočale, no međutim došao je trenutak kad sam odlučila stati tome na kraj. Odlučila sam se za Polikliniku Bilić Vision jer sam dobila iznimno veliki broj pozitivnih povratnih informacija od kolega, pacijenata i ljudi koji su ovdje već radili zahvate. Zahvat koji sam odradila u Poliklinici Bilić Vision je bilo lasersko uklanjanje dioptrije. Prva 2-3 sata nakon samog zahvata sam bila malo ošamućena, ajmo to tako reći, dok se nisam navikla na svoje novo normalno. Već sljedeći dan je vid bio sasvim ok, lijepo sam mogla funkcionirati. Sad je već negdje 5. dan nakon zahvata i stvarno vidim novim očima. Evo ga, stvarno bih dala sve pohvale samom timu, osoblju, od medicinskih sestara, tehničara do doktora. Svi su bili vrlo ljubazni, sve sam informacije dobila i na kraju sam dobila super rezultate. Evo ga, hvala vam svima.